Shremhun le mei dil bung li na Shremhun mei pulpita adai ta mo in biak in pulpit tlang atanga Shremhun chungchang ceremony ingai thlak nu ber han chut kirte ni kumte kum masa chung te kha ni sia em kum som kalta chung po khan sia tur a omut lo mai om mange nangma ang bukin ring tu tam tak chuan Shremhun ceremony an ngai thlak nu nun ber po an se thei to lo Shremhun chu soi lo vanram chungchang po kan thusil tu tamjok te hi chuan an war chuang lo he khovel ba khi thlak lel kan nei lo ti na em ni enge a chan tunlaya kan thungai thlak tam ber chu ei chop ta chop thil leilam thil hlir ani mai mel ma pa setana hian vanram le Shremhun te hi tak tak ka omani ang ti kan hriata eng to bera kan nei hi a hlau em ema chu wangin he khovel kan chua san huna kan omna tur chungchang lung kham lo tur zong le hele thil oma te kanin nang fak zok zel theina kong hi adapa a hlotling em mai ani setana ngeng chhun phalo thu cha setana hian ama ta na thil poitling thamlo pathian thu thave satlia soitur hian minlo min zo to zok po ani mai thei kan pulpit thu soi tam ber hi chuan setana ngeng a chhun phatalo thu thatluang tlam kan infa ton ani ta bera tunlai ko shan then khatinan boi pui ber chu swalsim na le chatuan nun na ain he khovel thila changka na te lang theilama in kai hruaina ani bera ko shan zirlai thu puite chu nun na thu cha ain khotlang thil social issue entirnan khovel mi ten an boi pui ber environment thil te rui hlo le pong swal thil te politics le ramma son na kong te anita sabrama liberal ko shan ten an boi pui ber chu pastor atana mong ko hurnem nge lo chungchang te nei in ang in kople an dik na hum halte ani tabere moti tur ani Shremhun ko tlanga om tharau bo te chan chwalam pang chu an hoi phalwa an vei phabok heklo hindu pa po in thiam taka asoi thei ve tho ang hi biak in mewakan ngai thlak thin hi ani ta fo mai tharawa piang thar lo te ta na Shremhun hlo om zia soi hi diabola hian min khap bet thiam khop mai setana fin zia chu rongbol tu ho zinga pathian mit mei ni lo mihring mit mei chak veng turte amoi khai to ka rongbol hi alung oi thlak to ka lom ti in kan thinlunga ada thiam tlat hei wang hian pathian thik thu chia le miswal te hrem thin ani na lam hi soingam to lo hi kan pungtial te ala mangai tu ani na lam chau kan soita hei wang hi ani ang mizo christian te zinga hian vanram le Shremhun ompo ring manglo hi kan ther fur to a ring tu te po in kan lan na lo tel boka rongbol tu te me upo in kan eng to phatalo ti kan che zia atang hian hairol ani talo sang ni prokanot NEICC jawa ya kanin khom pui tumin kan ho tu pakhatin bible class alak na a Shremhuna hian air condition a om to emoti turin mitam takin an ngai to ani ti in a au chhuak hial diabola thiam thai diabola thuru gril ber chu ama thu zom tu ten chatuan Shremhuna an tlange don ti hi ani he thu dikhimi ten an hriat chian chuan tu ma athoi du an om don si lova chu wangin Shremhun chungchang soinep tur emo a thei phei chuan soilo top tur emo in Christian teka hi a hup thiam tlata mun tamzo ka chuan a hup ne viau reng ani eden huan atanga vo in thlengin pathian laka hel turin mihring te hi ala bum chara a hlotlin na chan ber chu pathian in sual a hrem tak tak love ti mangin ani abum thei piang ten thil sual an ti zel si a pathian in huan laia ei thiang lo theira an ei chuan an thi ang ti a thu alo pek to churul chuan thite sue ati ani pathian in sual a hrem tak tak hleinem ti a setanan mi abum thei china chuan abu material ruwa sual alo ngam pasota ni danga anti du lo chu anti nge thin mihring ril ruwa in thla dul na chi atu to chuan Shremhun po ataka omlo in ti thaina mai ani e pathian chu hmangai na akhatani a tu ma Shremhun meya atir tak tak lowang ti in miril ru a hne thuk tel tela abum thlu ka teril ruwa sual poisak lo na alian tel boka an sual zual zela ato pa chuan abum hlum thak thin tuna hian mithiam te chu danin ni tin mihring noi khatle achan vevel khovel puma thi an om sia chung zinga atam jok dai chu he bum tu thoi wangin Shremhuna an tlalut rui reng ani
shrem hun soidal na thurin in trandan shrem hun soidal na hian ko shana hian kwa a shau thukin alo in tran na po hi rei to takani iswa thi hnu kum zabi thumna la ya ai kupta khopui Alexandria khwa a Christian zirtir tuming thang Clement of Alexandria chuan pathian in min then thiang himna a thona a hian thi hnunun po a huam telani ti in alo zirtir to a Clement a zirtir te zinga ming thang tak mai origin a phei chuan ama zirtir tu Clement a aina war sapa pathian thin urna le hremna hi angai thiam thei tlatlo Bible shilfia dan chi khata vor chhuwa allegorical method anti mangin shrem hun hi soibovin shremna hi pathian mal somna ani ti zongin dik theive thovin thu ala a ti chuan a shilfia danin shrem hun chumi sual te thunun na hmun ani a top kho ka chuan shremna hmanga thunun zong zong te chuan simin chandam anna ni le vekang mi zong zong chu setana po tiamin chandam ani vek don ti in universalism thurin chu a vor chuak ta ani kum edi zali palina a theologian hu hanga tak Gregory of Nyssa po in universalism hi alo zertir thina zabinga na a chuan ko shana alu thuk ta viau maya edi zanga somnga pathuma Constantinople khom puivoi hni na khan zertir na diklo ti in alo nol thata a kha khom pui khan khati laya ko shan pum ai a o awangin universalism dar zau zel tur chu hne deuin alo khabet thei lawani tunlai din hun lai hol medieval age hun chung khan universalism thurin kha atom im hle a ma se kumza bi som pakwana le somhni na chung ero chuan boruak alo dang ta dai mai German theologian ming thang Friedrich Schleiermacher sangkha zasari sumruk paria tatanga sangkha zare somthum pali modern theology vor chhuak tu chuan ruat lok thurin hi awan nget tut na a ma se chu ruat lok chu mi thlan bik te chautan nilovin mi zong zong a huap tir vek maya lei mi hring thla khata tanga lo piang chuak thau zinga pathian in ti bi kemo nol bi kemo nei na ring lova mi zong zong in chandam na changvek turin huap zo thurin apuang ani ta der maya isuan somte chu tam tak thante ro chu tlem te ati nen chuan a in person ta dai mai kongka zim lam hnu chonin tunlai liberal lam lian le kongka zau zo nuam tak mai chu an sial taru maya ko shantin mai hian an niak tam lam kong kan zo ta dual mai ni inalang azim zok kha chu nu chimi kong ang maya hlui hlon ani zo ta a mi ten mi fir fiak le miril rozim tia an mu si tho tlem te in an zo mek hi anita ani America rama chuan John Murray sangkha zasari som sari pakhat atanga sangkha zaria som panga huna chuan universalism chu in nga na thurina ani nget tuta universalist pol adin ta hiala chu kaushan pol chuan unitarian ho ne na infinin unitarian universalist kaushan allowing ta ani universalism din mun mi zong zong chandam na huang chunga khungna thurin universalism hi tuna phei chuana dar zawin liberal zinga mai po ni lo new evangelical zinga po ram ala sot rai rai hle mai evangelical nia in ngai atak taka chuan liberalism in andu na thinlung a min tlat si te an punzel awang ani pakhata shrem huna nge ya pathian in ring lo mi te a shrem thin ti ring tu te zinga ngat po kumkhwa a hre oma tuar tir em churing theilo kan thanim hmel hle pathian hian tu ma shrem bik lovin chandam vek don ta se chuan apom om mai ni lovin alom om hle ang a chan chu chung khat leina le thian tha piang thar lowathita chatuan shrem hunat la lut hi an tamna samai si a chung mi te ne na dam taka in mu khom le chu tu nge thlel lo omang chu wangin universalism hi thudik ni se alom om zo khopang ma se chu tiang tu thu sam thil ne na pathian thudik khan cho choroi ve ngot mai chuan ram ro pui min thlen don si lova tunlaya pathian thu thiam ho zinga universalism thurin kalpui tu te chuan bible hi tan chana an nei ve tlat bible hian universal thurin hi alo zertir rengalom anti lo le akok tlatani ti zongin tan hunan siam sual hle ma ila mangai tu pathian chuan chatuan mei puya tuar tur chuan min shrem em lawang ti a be seina hian shrem hun thurin hialna aron hring chuak ani ber mai
shrem hun thurin le tunlai khovel zirtirna khovel hian shrem hun a du lo a oi du lo bok chutiang shrem hun zirtirna chu pathian thu po ni se bible zirtirna po ni se angai sang chuang lo ti hi aru lang ro ta thudik chiang sa ani adota chuan ringlo mi te chuan an oi lo zia an tilang ngal maya a chiang ani ngal mai soile tur om to chuang lo boy thak ta zo ke ro chu christian intivesi pathian ring tu nia in chal boxi ma se bible in shem hun le chatuana anung chunga in shem na hun asoi ang ring le theisi lo an om le a heng mi te boy thak na chu ka ring lo titlang mai si lovin thu an veivirta a thudik chan ve mangin bible zirtina tuan tling ni mang si lo zirtina chidang an vor chuaka chuta tang chuan mithiam te po in chutin an ti thu hi alo chuak ta ani ti chuan khovel changkang chhomek hian mihring le mihring inza ton na le mihring nun za om na lam war na thurin humanism hian mi akai hroi ta hle a tual that ruk ru le misual te chunga ngei po za ngai na ti lan zel hi mihring changkan na zia ni anga in kanin zirtir dan ani ta veka tual that te po ko tin za ngai takin rel saka shrem na le lung in tan na te po rin aya an ti nep tel tel la ya mangai na akhat pathian in misual te shrem hun meya na tua reng renga kumkhwa atana angai sak tu hi an ring lo tia tiala leinat na le za ngai na akhat pathian ti atan om lo an ti ani ber mai rongbol turin tlak zo ka ngai te meu po in dikna aro rel na lam pathian thin ur na lam hi an soi hre ta hial zok emoti turani a hmangai na le khongai na lam chawin soya hlo ta zok zela bible zirti na kalpel rok khopin a eng lam hli rin soi war a lo ta a thim lam soi chu za thla ka ngai ani pathian thlara bin soi lo thei lawamo phurna apek te ngei po in soi nuam an ti wanga soi an ni chuang lo evangelical hruai tu niak pher wunga tlan chhia te bible soi dal tu shrem hun ompo ring lo liberal te soi chu ni se alangai thiam thei dewa ma se pathian thu soi tu evangelist ming thang billy graham te meu po andang chuang lo shrem hun hi pathian ne na in mission na ani maya a eng hu phalovin ama pol phalova omna ani a mei tak takin akan na hun ang chuan ka soi ve lo ka hre chiang tlat lova arab thlak zia soina tong kama mei amang maya mei aya rap thlak ti hre theilo khopa ti re theilo khopa pathian a tui halna a soina ani mai thei ti in a soya chu mai ani lo tunlai evangelical theology an langsar ber pakhat john rw stott angei po in shrem hun mei pui hi atak taka omni in a ringam lo bok dam chunga an thil ti suala wanga chatuan shremna tuar tir chu a in phu tok lovin anga ya misual shrem te hi chatuan an na tuar tir reng lovin pathianin ati boral zok don ni angai dan ani hailei shuni jim chu pomnom ati zok ani keini po in shrem hun thurin hi pomnom ti wanga soi kan ni bi ko zong lo mai bible in a soya isu an a soya chu churing hlel lovin kan soi ve ani mai bible soi aya warin kan bel cha lova kan zep thin heklo america rama evangelical theology an challang tak kenneth kanjara christianity today editor lo tang to chin chuan bible hian shrem hun hi a om ngei ti asoi chianga ma se isuan mei al asoi hi chu entir na hmanga inzil lok na ni in alang ber ti in isua thu soi chu thu takla takalak tlaka po ngai lo a ang hle clark h pinoka max master divinity college theology professor shrem hun ompo ring meu lo tu phei chuan engtin nge christian te hian pathian nun rong phubalak mangle chatuana ngai sadu tu chu pathian anga kan pom theyang le athil siam te chu eng ti taka swal po chu lo ni se chu tiang ti ching pathian ni lovin setana a angjok don ani chu ati hial ani mizoten kan hriat lar le bible hrilfiana na kan ron zin em scott mi william berkeley yange po kha engsa khobe mi po ni se mi zong zong chandam ni vek turangai pol universalist ani thu athi malok khan alo chak chuak bok bible zirtir dan nia asoi chu shrem na hi in siam thatna tura hun rei lo te chu atana ti ani ati chu tiang tak chu pathian thu bible ring hetlat le min zirtir tu ro puya kan nei ten shrem hun chungchang an ngai dan ani si chuan anin nga na ber bible zirtir na chu nyak pher wungin an tlan chia san ti hi
hei lo liama ti chiang tu a om chuang lawang evangelical hroi tu le mithiam eng angpo ni se an thiam na ain pathian thu an oi lo lam hi kan te na tur ani zo kum za chuang zet kal to a khan pathian mi thushil tu hming thang Charles Spurgeon chuan England rama hakni hmona mi pui sing khat le sang ni ma a thu soina a pastor ten shem hun hi lampu an lam ri ngai lo thu soin pastor pakhat phei chuan chu hmun chu soiri po apolite lo thak zo kani ati atia lom shem hun po soiri ngam lo chuan thu po hril to lo se a tha zo kang ti in Spurgeon hian a soi hial ani puke elian thanga Sinners Friend founder and speaker po in pathian thu azir lai in Maharashtra state chunga mission field pakhatat lo a an kho ho tu pa chu pathian thu a hrila chanchin tha chungai thla in aril ro a in hong hle maya nakina chuan Isua Krista irin lo chuan shrim huna ikalang ti in asoita a ma se tong le tua a man an tir ko chuan chu thu kher chu alet ngam lova asoinon le po in alet ling thei ta thlot lova aril ro a in hona Isua Krista chandamna a chante veinen beidongin an kir le ta a tir ko pa la chuan ekhai hetianga thu a hril chuan kho ho tu pa hi kan ti thin uranga kan tuar pha ang hetiang thusil tu hi ron kaltir to su ti in an ho tu te hne na pulian thanga chu a report ta hlo mai ani shem hun chanchin po zirtir ngam lo missionary te mani sahim na mai zong masatu setana agent te hi rongbol tu jinga hian kan thahnem si a agnosticism British Bible mithiam C. Rider Smith chuan Bible a hian mishing te top dan tur kong ni omina soi pakhat chu chatuana shrem na ani a adang le chu azawa ya siam tharle na ani chungai dan chini chu leng ve se a tha ang ti in mimal zalen na a ada tamaya chungai dan zal tak mai chu tun la ya shrem hun thurin pum har ti tu te pum pe tok vel ani mel hle mai chu tiang ril rumu mal lo Bible zirtir na a in ngat box si lo khovel zirtir na ne na kartona tuilai rapa omte chu he shem hun thurin chungchang tan chuan agnosticism kan ti ani modernism emo liberal theology in andil ru alo min sakto te ziarang dik tak ani bok ani highlightationism to lo boral dai riral vekti na ani he ngai dan hi thur ni inakala thur kha chuan ti theilo na hi pathianin a chandam te tan chawa apek ani a midang apek velo te chu shem hun mein ala kangral vek don tuma kumkhua anung chunga ngai sak na tua reng tur an omlo anti ngai dan dang le a chuan misual te chuan shem huna shem na chuan tuar nge yang ma se an lo simanga ti chuan hmangai tu pathian chuan ala chandam le vek dona atopa chuan mi zong chandam an ni ang anti ani he ngai dan hi adikani chuan shem hunemo meidil emo chu lo atu om lovin aruak reng mai don ti na ani chu tianga ngai tu te chu ani highlightationist anti a bible in thi ati te boral ti tongkam a man reng hi heng ho chuan boral der tiral dai to lo ti na emoni inan ngai pathian in mi a shem hian anung chunga tuar tir reng lovin engma hre to lo turin ati boral der jok ani anti hetiang hi 7-day Adventist Paul tele Jehovah Witness Paul te zirtir na ani a anni thurin kalpui dan chu conditional immortality anti thung hrechiang du tan kale khabuzia thar 7-day Adventist thurin trobul bi chian na bu chiar tur om kun hnungalalpa in larna tunlai mishing changkang zel te ril rusuk thlek dan hi han clear te thil reng hi atha zong emo a eng zong emo lama thir andu sap tong takin feel good generation a kanom ta pathian thu po soila kan ham that pha na tur lam chawe mo mu theya kan din mun ti that na lam chawe mo kan thluk pe ya tuar na le chan na lam cross kong kan zo pe lova mani po in zo pe lo chuan midang zo turin kanin fui thei hek lo mani po in zo pe lo chuan midang po zo turin kan fui thei hek lo kong zau nuam lam hlir kan in thlir pui emoti a ol hei wang hian kan pulpit tlang atang hian shem hun le ro rel na ni lo thleng tur lam hian soi a hlo phatalo ko shan in so nge na ringot mai kan thu pui ta bera ram thim ram thar kan ve dan ber po tho lo malo pun thei na ne mo tho hnem nu ni du wang emo
budget khum theini du wang emo ani bera tharau bo te shem hun me ta chan chua du na le veina tak tak ani phatat lo chuti laia shem hun hlo om zia lo tlang au pui te chu tun lai to lo a thing to ti in mi nui ti zatu ang lekin akal ta der mai chutiang sermon ti ai chuan ko shana miril pui pui ni a kan hriat te chuan khom pui thu pui thlan na om tak Zion pathian kho pui ti thu pui te chu an soi do hlua van kho pui kokin an soi don nge pathian lalna ramro pui jok ti ami pui ten beng an chit lain lang theilama an lunga na le ngong ti len na he le ko shan choi moi chiam bak an ko tir le si lo ko shan choi moi ta ve ka ko shan lu ber I suwa a in ko shan in choi moi na achang le hlau si a ko shan lu ber I suwa hingai sang ni ila I suan angai pui mo ber shem hunat la tur te chan chua na hi kan ngai pui mo ve tur le ti chuan tun lai ko shan le society kal phung reng reng hian thi hnu nun dan tur aya he dam chung thil ringot a boi puya Christian ko shan te po in ngai mo bera kan nei tak lova kan mang hil mek lai hian van lam zokin he thu cha pui mo ru tukhi atharin min ron sia tir le ta ani chu wangin tun hnai mai atang khan thi nu tho le te shem hun le van ram te han fang se ta lo ki le te damlaya in lar na mu alal I suan shem hun alo fan pui te an pung ta hle mai chung mi te chuan ngoi bo pui mai lovin lalpan a mu tir chan ange in an thil mu te chu chanchin buwa te TV a te le khabu mang te le ko shana te an puang dara nam dang zinga chuan Christian van ram kong zo buziak tu John Banian te George Lennox te Mary Baxter te Bill Weiss te chu Thomas te Colombia thalai mi pasari hna te mizo zinga upa bilal rin ki mate lal nun sang te tun hnai maya no pangkum som mi lal rin chani te hi le midang tam tak an oma soise na ni lo jok chung mi ten shem hun le van ram an mu thu ziak te chuan karil ruwa thu an soina sa le a ke in hu ve lo ma ila khovel huwa pa mu tu sang sang te testimony le kan bible nge in min lo shil te chu hele khabu atana ka thunar lak na ber te an ni